Jaz res upam, da tole vse skup dela. Ko je to? Zdaj, če je napisal, da ni moje kamere na videu. Ja, to je zaradi tega, ker jaz kadar gamam, ne izgledam glih presentable. I look like this, ali pa še slabš. Ampak okej. Vam bom naredila uslugo in bom zraven imela še kamero vklopljeno. Če se boste navadili tega frisa, pa me ne boste bulijali zaradi tega, ker ne nosim 24/7 make-upa, potem bom večkrat uporabljala facecam. Danes je en poseben dan, ker danes je prišel ven Inzoi. To so v bistvu novi Simsi. Sims 5 je cancelled, she's never coming out in zato smo dobili Inzoi. In jaz sem tako excited, da tole začneš špilati. Look at that kitty, she's just waiting for me. Look at her. New game. Let's go. Genuinely, I don't remember the last time, ko sem bila tako excited. V glavnem naredila bom sebe, tako da Kaja solo. Age group. A sem še young adult, a sem že adult? Kje je ta meja? Young adult, I guess. Oh, she's so cute. Joj. Trait? What's a trait? Moj personality. Oh, bad. To moram zdaj jaz naštudirati. Mislim, to je moj job, ampak ne vem, če sem jaz dreamer. Oh, that's cute. Mediator, kaj je to? Charmer. Ne. Perfectionist? Ne. Dajmo dreamer. Desired life. Life of creativity. Čakaj, tam ne vidim, ko imam kamero. Ne, life of creativity. I like that. Kaj je še to? Life of harmony? Life of stability? Dajmo creativity. Po moje tole ne bo moj glavni game, zdaj samo testiram. Ko bom jaz privatno igrala, bom verjetno naredila kaj drugače. Zdaj, ne vem, če bo tole dejansko a series of videos, to je zdaj samo nek prvi. What? Ne. Slay. V glavnem, ne vem, če bo tole serija video, mogoče bom samo tekle naredila reakcijo, pa mogoče nikoli več ne bomo videli Inzoi na mojem kanalu. Not sure. My life is a mess. Oh, she's so cute. They're all so cute. No, wait, what are you doing here? What else we got? Kira je meni najbolj podobna? Ne. Jaz mislim, da je bila tata s klobučkom. I guess nekaj približen. Ja, se lahko pač editam. Face. Let's see. Okay, what can we do now? Kako je pa jaz vam stran zdaj ta... Wow. Jaz sem kamero tukaj nastavljena in zdaj ne vidim pol stvari tam spodaj. Kako dam to stran, eyewear stran. Ok, lase bi prvo, ko pa to naredim. Hair, ok. Zato, ko pa se lahko nekaj približno orientiram, kako zgleda. Zdaj imam dolge laske, ne? Si naredila podaljške. I did it myself. Teda rabim dolge lase. Moj frufru je fucked trenutno. Koliko so to dolge lase? Ne, jaz imam daljše, ok. Ja, to je kind of, ampak not really. Ful ni velik frizur, upam, da bo to še dodajal. Oh, that's cute. I mean, I guess to. Barvo. Oh, there's a slider thingy. Sims could never. Jaz sem tako full bleda, realno. I don't know. Face characteristics. Oh, now let's have some fun, ne? Okay, to je full boljš, ko Simsi, realno. Mislim, we all know that. Čakaj. Eye bags. Jaz imam kar eye bags. Mar se moram navaditi na te, ko se premika, ker se tek, imam feeling, da se full hiter. Oh my god. Wow. Skin glow. She's taking care of that skin. Wow, she's so glowy. Look at her. She moisturized. Malo glow je lahko, ampak Jesus, that was a lot. Aha, tu so te pikce. Lepotne, pegice, jaz jih nimam, tako da freckles, that would be so cute, ampak jih nimam. Scars, to bi bilo tudi kar cute, ampak jih nimam. Face tattoos, wow, ok girl, ok. Ampak tudi tatujev nimam, tatuje imam, what is wrong with me? Imam tatuje, nimam jih na frisu. Ok, učke imam jaz zelene, I think, nekaj zeleno, mešano z sivo, odvisno kako se počutim, dajmo to izbrati, pa dajmo malo bolj na redu je. Eyebrows. Ne zdaj gledali, kakve imam jaz v brvi, ker zgledajo horrible. Jezus, that's bushy. Ti, ki so najmanj bushy, po moje. Ja, eyelashes. The biggest, baddest eyelashes. Yes, queen. Makeup. Contour. Girl. I mean, I guess. Blush, a little bit of blush. Sem vedno tak full blusha. To, perfekt. Ne nosi neki full eyeshadowa. Koliko je to cool, realno? Ne bi imela tega eyeliner. Jaz bi imela navaden pač eyeliner, brez da so neke sparkles zraven. Can I do that? Kaj si te srčki, aj daš stran? That sucks. I guess samo to. Dobar, v redu. Lipstick, neke rdeče ustence, I guess. Tole, temno reče, super. Zdaj pa mora rezi frizz cel. To so face presets, ampak ja. Ful je confusing zaradi tega, ker tek ni unih sliderjev, ko so ponovadi v Simsih, pa nimaš tok, a veš ono, da nekaj klikneš in potem izbereš. I don't know where that... Yo. It's kinda cute though. Pač res se moram navaditi, pa samo kaj, a od presetov dobiš tak
shape in potem ga moldaš. I don't get it. Tokrat ne bom šla tako detajlno. I wanna see the gameplay. Kako imam jaz freeze? I don't even know. Do I even know my own face? Ne. Detailed editing. Oh my god. Šele zdaj sem videla to. That's much better, ja. Sem ima ful prevelik nos. Jaz ne vem, kako imam nos od strani. Ne, zdaj sem jo ful zasrala. Zakaj ima tako velik nos? That's a little better. Oh my god. A se men ljubi? Zdaj se gledam tukaj v kamero zraven. Realno, the lips are there. Ne, niso več. Prej so bile boljš. Zakaj zdaj ne zgleda več tako dober? Jaz sem vem, da imam tako ful puffy cheeks. In to je v bistvu edina stvar, ki mene definira. Jaz bi imela nos mal nižje, prosim. Igrca? Wow! Obračaš lahko trpalnice. That's pretty cool. Wow. What the hell did I do? Zakaj se ne zgleda več v redu? Kako grem nazaj? Ok. V redu, šlo je. Jaz bi imela usta mal nižje, prosim. A lahko to naredim? Kaj samo odprem usta? I'm sorry. Ok, never mind. Kako dam jaz nižje usta? Za basic editingom. Ali pa tudi ne. To je the lowest it can go. Zakaj se je tako čudno? Yeah, I'm not sure about this, man. I'm not sure about this. Tako čudno zgleda, tako prenisko ima faco. Jaz nimam toliko čela. I do. Jaz mislim, da je imel Rise of Ronin boljši character creation. I just gotta say it. Okay, never mind. It doesn't matter that much, okay? Now let's go to the body. Take it from the body. Mišic zihanjam. Okay, slay girl, okay. We got that pouch. Can you move it? Malo manjno. Well, we do have the pouch. Všeč mi je, da je pouch dodan. This is a very realistic body. And a big butt. Not that big. Malo več. It's pretty good. Manjše joške. Dobro, ja, nekaj tega. Zakaj ima tako thick arms? Mislim, se imam thick arms. Realno. Zdaj se dela malo lepšo, okay? Wow, roke lahko spreminjaš. Ne, sem ful take tanke prste. Tak, vidiš. Thick thighs, that's what we got, yeah. Yeah, girl! She got them hips. Zakaj se gleda tako čudno v tej svetlobi? What the fuck did I do? Frisi moram popraviti. Ne, this is not... Prej ne izgleda tak. Igra went crazy, what the hell, bro? Ličenc nisem prepravila. Dobro. Tako se mi zdi, da v Simsih je ful lažje sebe narediti zaradi tega, ker pač imaš malo nek bolj cartoony style. Tukaj pa tako realistično, da si tako I ain't that ugly. I look better in real life. Aš kaj mislim? Bolj se naredi malo bolj cartoony, kot pa realno, ker pač in real life I don't look like that. Gremo na cote. Kaj jaz največ nosim? Neke business attire stuff, čekaj naj se slečem prvo. Daj to vse stran. Kjer je tek moj najboljši outfit, ki ga imam? Ška, oblekla sem bom tek, ker sem ba včeraj oblečena. Se pravi, včeraj sem imela tole majčko. Ne tole majčko, tole... Ne. Ok, let's see what I can do with this. A lahko nekot zdaj to stiliram? A ni bilo neka fora, da si lahko stiliral ene stvari? Or am I wrong? Well, anyway. AI texture. What? Če dam Galaxy. Fajn, bilo fajn pisati, znat. Galaxy. Come on, igrca. Come on. You can do it. What? To je bilo cool. Kaj če napišem noter Frutiger Arrow? Ker sem s tem trenutno najbolj obsedena. Imagine, da mi zdaj tak igrca crashne. Ok, not even close, tega ne bomo uporabili. Ok, v redu. Majčka je, potem sem imela čez rjavo jakenco, neki tak stil. Ne. Ja, sem rjavo, ne. A je kak dober rekelc v tej igri? Double-breasted, we don't know her. That's pretty cool, zakaj tak stoji čudno? By the way, igrca je early access, da razne druge stvari bojo verjetno še dodajali. This is just what it is for now. That's kind of cute. I'm thinking that. Ampak ne, rekla sem, da bom oblečena, tako sem bila včeraj. In pa zdaj rjave barve. Dobro. Bottoms. Imela sem črtaste hlače, take elegantne, nekaj takega. Zdaj spet ne vidim, zaradi tega, ker imam kamero tam. Vertical lines. Ja, not really. Zdaj imela črtaste hlače. Očitno jih ne morem imeti. Sive so bile. Socks. To je vse, kar imamo. Oh, that's pretty close, actually. Sam ne more biti rjavi. Tak ista petka je bila. Oh, that's cute. We can do that. Ti hlače mogoče malo ne pašajo zraven zaradi tega, ker tak široke izgledajo. Pač, what's with the pants, girl? What's with the pants? She looks thick. Sam pač realno, that's a normal body. Sam pač zdaj, ker je tako oblečena, zgleda debela. Mislim, ne zgleda debela, okay, I won't say that. A mečkem boljš, I guess. Underwear, we don't care, ki se ga itak ne vidi. Okay, zdaj pa moram izbrati za vsako stvar posebej. Simsi so. Kaj jaz nosim za formal wear? That's kinda cute, okay?
Teja bi tako hejtala moj fashion choice. I just know it. I just sense you, Teja. To je tako 2016. Ok, to je cute. To je kind of ona oblekca, ki sem jo zadnjič kupila. Kind of. Ta je bolj. Girl. Črna. Super. Got it. Šuhi. Ne bomo imeli tega. Šuhi. Ful nimajo velike izbire oblačil. Pač... I'm just gonna say that. Sej, ja, tako sem rekla, igra se bo še razvijala in bojo še dobivali stvari, ampak goddamn, to je kar mal bo, no. A sem prekruta? 6 različnih petk, pač that's really not a lot, no. I don't go to school. Špegle sem pozabila, oh my god, sam res. Ti pa dodam špegle? Pod accessories. Ok, špegli. Harry Potter, dobro. I mean, jaz imam, I guess, sam da so pač, ne bomo uporabljali svoje zlate špegle, ti so lepši. Ti se nijem to pravih okvirjev, ampak so vsaj zlate, to malo bolj izgleda. There we go, to je to. To se nič ne vidi, zakaj se to nič ne vidi? To bi moglo biti čez. Zamenjala bom top. Cute. That's cute. To je zdaj boljše. Headpiece. Oh, that's adorable. Nohti. Let's go. Samo mora biti obratno barva. Približen. Za pesnice ne nosim... Prstanov tudi načeloma ne, ampak lahko pa bi jih, veš. Piercingi nimam, ampak ok. Zdaj bom pa jaz off camera naredila še ostale outfite in potem lahko gremo špilat. She's ready. Also, najdla sem craft, kjer lahko dejansko dizajneš svoje oblačila, tako da sem naredila topek, ki približno zgleda kot nekaj, kar sem včeraj nosila. To je to. Complete. That is me. Great family. Še lahko bi še Jana naredila. Jana bo naredila drugič. Part 2 bo, ko bom Jana delala. Wait, what? Yes. Submit. It's the kitty. I love her. Kje bom živela? Bliss Bay. To mi je všeč, ker je obala. Ne. Bliss Bay. This is where we're gonna live. Select city. Let's go. Ok. Kje bom živela? Bi najraj zgradila svojo bajto, ampak ne vem, koliko to stane. 10,000. Another family. Ne, ok. City nest apartment. 39,000. That's a lot, girl. 42,000. What? Jaz nimam toliko 35 imam. To je dosti pocen. What? Why? Zakaj so take cene tukaj? Mene to malo matra, da še ni cheats. Motherload. I'm missing the motherload. Motherload, where are you? Ok, dajmo tega, kaj je 5,000. How do I choose it? Play. Probala bom narediti tole stanovanje. I'm so excited, da začnem graditi. Oh my god. Ok, navodila. I ain't reading all that. Malo šteka. It's no bueno. Ok, koliko je veliko najno stanovanje? Fuck, ne vem. Čakaj, zdaj si moram jaz to vizualizirati. Tu bo vhod, tukaj prije tek kopalnica. To je vhod. Jaz rabam, da ona noter stoji, da vidim. Opa, what the hell? To je vhod in zdaj bo... Zakaj se to ne prelep skupaj? Tekle bo kopalnica. Tekle je kuhna. Jaz nija niti približno feelinga, koliko je to velikost. Tukaj imamo nek zid. In potem pride dnevna / spalnica in potem je do konca... Falila sem, dobro. Oh, fuck, to je težko videti. Ne! Ok, kako pa jaz zdaj tale to odstranim, kladivo. Easy. In pa potem imamo tukaj še tak balkonček. Malo še naprej. Tekle. Ok, tloris stanovanja približno. Ok, to je isto kot v Simsih. Čakaj, ta... Zid mora biti mali zid. Ne. Prvo se začne takle malo velikega zida in potem je naprej mali zid. Tako. Ja, we get the idea. Malo je premehno. Kako je zdaj to popravim? Kako... To mi ni všeč. Da ne gre kar cela bajta zraven. To ni dobro. Pač težko je zaradi tega, ker sem toliko navajena Simsov, da nimam pojma, kva zdaj delam jaz. To ladam stran in zdaj bom še tukaj dobildala. Ok, vrata rabam. Ne vem, neka basic vrata, I don't care, v redu je. Fak, bi malo na cene gledala. Basic vrata. Kopalnica je ful majhna. Ok. A je najna kopalnica tako majhna? Tu bom dala malo zida stran. Okne. Kako so okna tako majhna? Ok, to je 3 okne skup. Sem spet tako veliko. Rabim manjš. Ok, it's not perfect. Tu še pride balkonska vrata. Imamo enojna ta vrata. Zakaj pa ne gre dati, ja? On the corner of a wall? That's not a corner. Pa zakaj tako grdo zgleda? Zakaj to ni zaznalo kot en zid? Ne. What? Spet ni en zid. Malo mi ni jasno, nič. Jebemo. Zakaj zdaj ni tal? Simsi so lažji. There I said it. Še kar ne gre tukaj vrat dat. Tu pa gre. Marš! Zdaj pa šlo. Ok.
O ne, kako jaz zgradim. Aha, to je tok confusing. Model. Je skritala do konca, potem pa imamo tako fajn strehico tukaj. Ja, that's cute. My god, to je tok enih odločitev. Streha, it's fine. We're not gonna look at it anyway. Kako jaz zdaj gledam nižje dol? Page up. Kje da fuck je gumb page up? To bi bilo fajn, če bi bil nekje tak gumb, mogoče? Anyway, čel. Gremo zdaj opremljati. Zdaj pa imamo prvo sobo. Leko so dejansko v istem zapored... Ne, niso. Pred sobo ima eno omaro. Why is it so small? Chat, what is it? What? Čakaj, da jaz vidim, koliko je velika pojsla dejansko. Ok, v redu je. Mislim, kako obrnem stvar, modelo. Rotate right. Pa ne, da moram jaz zdaj to skozi klikati, zato da se obrne. Ker jaz rabim iti v drugo smer. Oh, fuck. Ok, oh my god. Oh my god. Zakaj se zdaj ne Aha, snapping snov izklopa. Oh, I hate it. Malo je preveliko, ampak dober. Posla sem zdaj kar eno primla, pa verjetno sem primla najbolj drago, ampak we're not gonna care about that. Rabim... Zakaj je pol pred soba toliko fucking velika? Ok, I guess. Mi imamo bano, kar je precej epsko. Jo plesam... v drugo smer mora biti obrnjena. To sobo bom malo spremenila. Kako jaz zdaj to naredim? Oh my god, the building je fucking horrible. To se moram definitivno še navaditi. Jao. Pa što da moraš vsako stvar tek primiti, pa je pol obrniti, ni glih cool. Ok, približen. Improvizacija. In kako da jaz zdaj to postavim tam not? Če je kao na steni, bi moglo to biti... Aha. To mi ni všeč. To mi tak ful ni všeč. Gotovila sem, da če pritisneš Alt, lahko imaš v bistvu Move Objects On, kar je cool. Ampak nijam placa za to stvar. Tako da... Če klikneš desen klik, se okol vrti. Well, that's good to know, ampak ne rabim. Vse te materijale pa to lahko vse pa še spreminjaš. Aha, tu je pa zdaj problem. Tole moram prestaviti. Zakaj je tako velik hladilnik? Zdaj pa bi jaz to spremenila barve. Wood. Bel. Plastik. What? Aha, moram se navaditi na te stvari. Imam dva črne. Ja, nažalost. Ok, in zdaj, a lahko jaz to kao kopiram. Pa če bi ta style zdaj kopirala in ga dodala na te stvari. You know what I mean? Aha, nice, got it. Ok, približen. Mi da imamo sicer tukaj še zagrajeno toto sobo, ampak I hate that anyway. Teda bom pustila odprto lepo. Lahko bi dodala še kak tepih, da bom mečken lepš gledal. Prav sem tepih pred kratkim ven vrgla, ampak still, that's pretty cute. To je v bistvu najeno stanovanje. Zdaj pa stene moram še pobarati. Oh my god, furniture? Dang. Dejansko pa lahko narediš, kar hočeš. Legs? Wow, custom PC si lahko narediš. Si zanimaš neke izbire, ampak 3D printer. Ok, let's see, kaj lahko naprintam, kaj takega shranjenega. Čakaj, hočem to. Ta igra je tako weird. Tukaj enih stvari, ki so tok nepotrebne. Ker če dela 3D printer tukaj, bom naredila vse prope od Jana. That could be pretty cool. Čakaj. Na drugi strani, ok, ga ni. Ampak, ok, that's pretty good, no. Pač, honestly, ja, slay. In zdaj ga, kako je huge. In zdaj ga lahko dam not. Oh my god, Jan, I'm sorry, I'm taking over your job. Look at him. Oh my god. Dejansko je pretty good, no. Glej ta tattoo, the details. God damn, ok. Zbrisala ga bom, ker pač... Zdaj pa, dajmo probat špilat. Let's go. Rekla sem, da bo še stene pofarbala. Ampak zdaj ne znam iti nazaj v... right, čaki. To zdaj ni tako Simsi, ko oni sami hodijo, ampak jaz pritiskam, kam bo ona šla. Oh, fuck, kako počasi hodi. Z druge strani je vhod, gospa. Go check out your new place. Hello, we're home. Build mode, let's go. Sorry, I know. I forgot to do the floors. How do I do that? Tile, ne tile wood, mamo. Ne tak, približen. Ok, tiles, bele ploščice. Tu imamo what the fuck? Nažalost, oranžne ploščice. Maja. It's fine. Luči sem še pozabila. Tukaj enga, v kuhinji enga. In zdaj lahko igramo. Oh my god. It's our apartment. Da bi že zunaj dodala neke stvari. Da bi izgledalo tako blank, ampak zdaj se lahko usedeš in lepo bereš knjigico. Ja, pritisnila sem nekaj. What can we do? What can we actually do zdaj? Kaj ona hoče početi? Mislim, da je dolg cajt. Mislim, da hoče biti malo social. Relationships? Nimamo še nobenega.
Needs. Aha, tu so odprti needs. Zakaj je tako žalostna? Why is she sad? Revno, kam lahko grem? Jaz bi šla na plažo. Let's go to the beach. A lahko da malo hitreje hodi? Ok, very fast. Let's go. A ja, se igra je open world, so I can go wherever. Sims could never. Nemo kar tek nek random folk spoznat na plaži? Oh, we're going with a bus. Ok, slay queen. I could never. But you do you, girl. Also tudi avto lahko kupiš v tej igrci, kar se meni zdi kar cool. In mislim, da bi ga mogla. Moram narediti garažo pa kupiti avto. Ker imam avto. We at the beach now. To ne zgleda kot the beach. Po mojem moraš iti v uno smer, tja. Oh my god, dejansko bo čakala na rdečo. Ti sam paid. Ok, let's go. Zakaj tako počasi hodijo? Pa jaz mislim, da bo večer, a je to jutro. A, tam je en kapuca lepo. Veš kaj, gremo njega pozdraviti. Greet very formally. Hey girl, hey. Oh, they're girlfriend and boyfriend. Jaz njo prišla zdaj motit tukaj. Sky Keller. Hi, Sky. Ok, zdaj bomo frendice. Kaj sem pritisnila? Zakaj sem to pritisnila? Ne. She kinda pretty though. You got a boyfriend? Why you got a boyfriend? Can I be your boyfriend? Definitivno mora narediti Jana v tej igrci in ga vseliti v eno drugo bajto in pa se lahko spoznama in potem lahko razvijama relationship. Ah, that will be so cute! To je drugače, to za prvi video o Inzoi. Napište mi spodaj, če bi vas to zanimalo, da malo še raziskujemo vse ostale stvari, ki jih lahko delaš v tej igrci, ampak ja. To je zaenkrat to, ker se mi zdi, da je ta video že mečken dolg. Hvala, da ste ga gledali, upam, da boste tudi vi probali tole igrco, ker je amazing in me ful zanima, koliko bo dejansko pač v primerjavi z Simsi ta igrca popularna. Lajkajte tale video, subscribite se dol spodaj, komentirajte kaj in itak, tako vedno, vidimo se naslednjič. Ciao! A ja, pozabila sem nešto, pa se imejte mi, ko se smete. Ciao!